Yego bakunzi b'ikiganiro gica ku Murage TV, nikaze kandi mu kiganiro cacu twabashe kubategura kuri uyu munsi wa none. Twagiriye amahirwe yo kugira umuvyeyi wacu uturutse mu gihugu ca Kongo agiye kutugezaho amateka y'itorero ry'Umurenge. Ariko umusaza wacu yasavye ko mbere ko dutangira abanza gusenga Imana kugira ngo tuze kubona kuganira ibindi. Murakoze Imana yo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorerwa aha kuko nawe bikora mu ijuru. Duharira ibyaha natwe ngo tubiharire abe bitugirira, duhane mu bitwosha ariko tukize ibyaha n'ibyago. Iwawe niho mu bwiza n'ubwami n'ubugingo none n'iteka ryose. Amen. Amen. Ego reka dutangire umuvyeyi wacu atwibwira amazina yiwe kuko dusanzwe tubikora mu muco wacu wa Kinyamurenge. Ego muzee, ni karibu. Rero murakoze. Jewe nitwa Evera Cubahiro Mugaju. Umusaza maze igihe nkora mu itorero ryahitwa mu Minembwe mu misozi miremire ahitwa Kiziba, mu itorero rya Methodiste Libure. Rero kaba mbashimiye kubana namwe hano, kandi nyine mwifuje ko tugira ikiganiro tuganira hejuru y'umurimo w'Imana aryo torero ry'Imana Umurenge. Torero rero uko ryatangiye Umurenge abaye mu mwaka wa 50, nubwo twize kubona itorero ritangira. Rero twumva kuko haje abantu bitwaga ba missionnaire, bari abazungu baturutse muri Norvège, bari mu muzungu umwe witwaga Vumberi. Abo bazungu baraza, hari n'abandi bamwe baje mbere ndashobora kumenya amazina yabo, ariko nabonye namenye icyo gihe ni witwaga Vumberi. Baraza baseruka mu gihugu cy'Ubuvira, hariya kuri Kavimvira no mu Gasenga. Bahageze rero bavuga ubutumwa bakirwa n'abantu b'abafurero. Abafurero nibo bari abasangwa butaka baho ngaho, nibo bari bahatuye, hemeramwe abagabo benshi, nibo bakiriye ubutumwa bwiza mbere, barabasengera. Ubutumwa barazunguruka bagera ahandi hitwa Remera. Abantu bose bari baraho ndi bari bazi ubutumwa bwiza icyo ari cyo, abana bazungu ndi bari babaza baribo. Ariko rero abantu barababonaga bagahunga, ariko bukeye kugira ngo abazungu babashikire babanje kubazanira umunyu, barabahendahenda, babaha umunyu bararigata. Bamaze kurigata barabegera, babageraho rero bakabapokeza umunyu, bakabereka ko bashika bakawushira mu mboga bakarunga. Icyo gihe abantu benshi nta munyu bari bazi, barungaga umuroba wa rugozi, barungaga n'uwundi munyu wavaga mu bihuru byitwa umubere bimeze nk'urukangaga. Iyo niyo myunyu babagaho. Ubundi baryaga izo kurya byinshi bitagira umunyu ni uwo nguwo wabagaho. Babahaye umunyu rero cyane babikoze Remera. Abantu benshi barabegera, baraza bamenya ko ntako bagira, barabasanga. Bamara kubapokeza umunyu, abazungu bakaririmba, bagashinga intebe, bakababwiriza. Bamara abantu bamaze kubamenyera bakaza bakabasengera. Bukeye bamaze kubasengera barababatiza, ububatizo bwo mu mazi menshi. Rero bamaze kubabatiza banja gushiraho ikintu cyitwa itorero, bagira ibiterane. Rero bamaze kugira ibiterane abazungu bakabihagarikira,
ariko bukeye abantu bamaze kugwira, bamaze kubabatiza batora abantu muri abo babagira abahagarikizi b'abandi, kuko abazungu nyine mubazi bari bafite imirimo yabo bakora, babonekaga igihe kimwe, ariko cyane babona kuko bazaguma kuba aribo bahagarikiye ibintu ntibigira imbaraga, bagira muri ba bantu bonyine ubwabo, babereka uko baterana, babereka uko bahagarikira. Rero bukeye bazana ibitabo, nta muntu wari uzi gusoma, babereka uburyo basoma, babatangiriye ku bintu babaraga bagize ubufwabe, bagaharura 1 2 3, bavuye muri urwo rufwabe rero babandikira ivyo biharuro, abantu baravyiga bageza ubwo babereka inyuguti, ababimenye mbere babagira abahagarikizi b'abandi. Rero babazanira igitabo ca Gano, Isezerano Rishya, barasubira babazanira igitabo c'indirimbo izo twita izagakiza, ariko mu Giswahili zitwa wokovu. Abantu baba bamenye kuririmba, baba bamenye gusoma, icyo gihe kwandika byari bitarabaho, ariko rero batangira no kubandikisha. Bamwe banja kwandika muri ubwo buryo, bari batarashinga amataburisema y'amasomo yaratarabaho. Ibyo bimaze kubaho, muri abo bantu bemeye imbere haza gusangwa umugabo wacu w'umunyamurenge witwaga Ntakandi, umugabo w'abarundi babongera. Uwo mugabo muri abo bemeye imbere nawe aremera, yari umugabo wirabura muremure, nawe arabatizwa. Amaze kubatizwa rero abapfurero bavuga ubutumwa aho, bongera gufata imisozi, barazamuka bagera ku misozi ihanamye ya ruguru y'Ibuvira, barazamuka muri iyo misozi ihanamye rero y'Ibuvira, bigisha muri iyo mihana, bagenda babwiriza. Uko bigishaga nuko nguko bashikaga mu muhana bagahagarara bakaririmba, baririmba, abantu bakaza biruka, abantu bakazanwa no kureba, kuko byari ibintu bishya batazi. Icyo gihe igihugu cyose, ari ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, ari ubwoko bw'abafurero, abantu bose basengaga ibigirwamana. Bamwe babandwaga mu mana z'iwabo, baterekeraga mu mana z'iwabo. Abanyamurenge bo babandwaga baterekera izabo mana zari ukwazo, n'iz'abafurero zari ukwazo, n'iz'ababembe zari ukwazo. Buri bwoko bwari bufite yabo mana, buri bwoko bafite yabo mana. Ariya moko yandi bagiraga imana ziterekera ukwazo, zisengwa ukwazo. Ariko rero imana z'abanyamurenge zari imana zagiraga uburyo nka butatu. Jambo rya mbere bagiraga imana yitwa Ryangombe, yari imana y'ingore. Bakagira indi mana yari Mugasa, ariyo Mushayija, yari imana y'ingabo. Rero iyo Ryangombe barayikizaga ku ntebe, bakayiheza umwoko, bamara iyo ingabo nayo bakazana ikintu bitaga umuheto, bakayiheza icumu cyangwa inkwebo. Rero yamara